Pula, malam pula. Esa, Bulbanaka. Belum Amerika. Pula malam pula lesani to yabu. Pula ba? Tandini number 8. Perseni ali kanadea nambula. Aloha kai. Iya malam pula mafileo. Tikimbati, Tikimbati kai pula binaka. Katarina Mayaro. Takabali pula siya mati kumay. Reina, Corazonas, Noel Finau, Susana Barani, Pula Susana. Mula, Saya si pula binaka. Oh malam pula pau tima. Pula Mengilandi. Bulbanaka. Mrs. Kautonga. Oh, dito na ako. Sa Mison, Matarungo. Mika, pati ka na naman ito bale, Wellington. Wellington di Bulbanaka, pula Mika. binaka. Ini sa double may Mongolia. Iyo, wala. Naka esitabo double binaka. Iya, angol tsaka na pambula. Pekyum ni Sara. O, mas tali, may chaban. Oh, Karalew. Iya, Bulbanaka, Wunsalew. Murumbula. konnichiwa. Wane, Bulbanaka may Nelson. Konnichiwa. Iya, Bultabale, Bulfalena. Uli binakin bilang itu kini koro. Rombulo, may wiki, may wan makutu. Ano makut? Iya, may kita na mula bo, mula na ako. Ito nalya. Iya, nala. Iya. Nalya. Oh, teman na kita menunggu wawalan deh. Mula. Tumpul maleka. Nakapakalim ko singa paraway chuk ko Hawaii. O kelangkon ni singa tambu chuk me natay kanduay. Gua matak lelisar chuk berto me Ngilandi. Kerto me Europe. Sababi di binaksar chuk kaya di nasya chuk mai. Tiara tumuri bilil dava. Iya. Iya, dava Joe Beach. Iya, Matelita, Bulbanaka. Ay, kalaran boleh binaka. Iya, California, Dibi Malin, Isa, Arnayandra. Arnayandra Malin. Tahu sani mo, Dombula. Bula. Iya. Isa, nakabali mo na siya machukumay. Uklan sa singa, si kaparaway bangoy ke, uklan ibugubik kami sa sukumbe kami na lotu, saya natalang kami na mode. Ketong ko si paraway tiko, ucik ko na mamanyono. Nakabili singa tam. Paraway. Paraway. Marawai. Iya. Nah, kung nakabali besar bikin din na bitar-tar chukumay na baktataro na nabuko ni ulutang sa wasi chukayan eh. Ulutangan ni Solsolevaki, ulutangan ni Bagdindike, Tubanaki. Bugasar era binibinak chukumay ni pakador chuk na vitala nong gwen na nonto bosa nga ba ito kay wala na ko rebangko Laila iya binakabali na siya chuk may babi binakati ko na timi ni Namosi ni Ganga na singa na Noa wasota lotoka embe kital mengo iyo lulul tal manda Iyo. kasali mo chuk ndor lulul Covid. Iya. Lulul Covid. Naka na Mosi Iya. sa may Ganga tale iya Orang ada ni nona tu orto rote na players Sa nga nindo na set ni manarang gito. So tapos kaya sa undo ten nilala. So tapos ki loto kan do ten tala na meron rabang gito ro bale mele na squad kue Iya. doon na rin binaksara Iya, rere Totoka. ni wakasam ning gito may babalangi. Robin Islandi. iya Kakun sartong gito ngarto nang gito.
ya kain dia mabuan dan na visum taki sora panggitu roba ke rotation policy merau ni ramata uke dan gitu kan liptal cimbangan namun yang gon di namus yang gon kuko jadi total bangan dalam kabu ni mbak ya orang sar angkor koko sabul takir bana kanja abul teng mbak be mi nabua iya orto no bayar tu cuma nabu iya oke lah cukup talenga sona sona kena kona kami uku sabu tak itu kina na gitu ki na buku sebenarnya aku balik besar nak balik na siya mati kumain na bisuriti malumumu ngoli cukayan din na nanda ulu tangan di kuan na innovation baka mulu cukayan so ditutup ko bina kata me merakilas merakan batu iya papi ni bina kecungan na bikim ni sa subscribe cukumay bina ka bakalebu sarot cukuan ni donon dolu bitunan rawol sanga bulu era sa subscribe mai o clan ni don melebu sara balata ni na YouTube balata ni don tin ka ono cukon dolu era lewena cukon na nungu tangga di beba ni talon no dokter ti ke baka tin ka ono non dolu ya merto ngole ni na YouTube sala toto ka sara ya babi di menaksar bikim ni non dolu bitunan rawol sanga bulu ke baka ni sembera ni duruya ni na lomniki balni buli na YouTube ningai bitar-tar ngani kina ni duruan kina ndona ngoni sala rawa itiko kebaka o itiko na nomu Gmail kebaka chiko na nomu ni Gmail aya ko saba madar tak chiko ni liya automatic baleta na Google sa nona chiko na YouTube kebaka chiko na nomu ni Gmail o ni tambak ngana kera baksar berimba o ni sa dur sar ngai na lomu ni balibuli seka balako iya dari telanga mai vicim baleta na do telanga nakaka and then rekin merlak na YouTube baleta na data iya ni data resombe digicel se resombe be Vodafone lebunga naka lak be Facebook raw so mer download tak na app ni YouTube endo kan ne bagale bunon data so bina ka metok telanga na Facebook meraron on access iya rotalanga ni da ker bertol cukup balangi segala nga ninda barara nga bertol cukup me banua belet ni lew sarera la bagumure cukup mananu ko batapater cukup talanga balangi bese buru-buru ke rara na download ni YouTube ko ngani kina ker cukup ke bakaron ni durian na amuni subscribe na YouTube babi ni binakataki ni saro tunggu ni basang bulong dolo iya basang bulong dolo na the viewers iya yana lo mani vida na bulong sungi tol na bulo iya tolu kina bana bulong iya berarti lakon da Facebook kay mur na YouTube iya babi di bidak tak search kan bali bikim ni lew search ka rapata tarumay na non kan bang dindike bungar sa bakaunggeti merobuli antara ni romarota kaya babi di binaka bi labo na non na waseti ko na non na master's thesis na madasawoti na non na ulutangan ni thesis ya na living in two worlds o klando ni marota ka na be kaya wasea na no mu bang dindike may New Zealand dala ka bi wasea na no mu nakabunong bang dindike may New Zealand limber ni dangwala ni na ulutangan ni ko na innovation sama sucar racunga na wekat na eksesta kini visisa le usar sara wili sorongon benak menda koni talano benak mera wilika en mera baka samatakan na o babi benak talanga vi kontak tati ni eksesta talanga na mu thesis no master se wekat university le talanga sara la na Auckland University mera talanga na mu bol ni thesis na PhD baka talanga kin na madasao na libni wakanda na tuki arsa baka ujo non master sara bola non thesis na PhD so arsa tambakan non bola iya ndana rai benaka ni sa lebra bola tu menda to bola menda ulika iya bola boy yan ravo bola neta iya binakabali besar na bikim ni nanto siya mati kumay bambul sar chuberto leti kumena tokalo loma lele bura bambul leti kumay may nabuno ba kay siya tulaka na totok ni nonta siya mabata chiko pa ito okay may bakasaba magalta ka chiko lobo na mado ni mure goe siya kani bata ni kaba ko banua si lotu sen coba karakana lotu banua waray ko na bitan no saranga baksa
Sianga ni nakomai na ulutangan ni politiki, sa ulutangan ni lotu, na vital no takangan na ulutangan ni toso. Vital no ni toso di baka buli, siya nakenda raka na baka toro de kitaki. Ni ngele, siya dapat na mo rikala po. Iya, benar ka dapat yo bukan buta na bata-batang ko. Ele na kan na maro ta ka may balet na bata-batang ko. Na buon bek ni non ta baka buli di binaka may vale. Na buon non tang karabi pa nuam beka. Na non da yalon dina menda lutu baka binaka. E na chuko na buon ay. Na bata-bata bek ko na buon ni kaya. Kala? Baka kachika me bells na non da rai na pura-pura. So, enak ko ba ito na chicken ang go na kakit ya. Kaya may mbiyo bata. Bukan butang unggoy, baka ambeka na ibata-bata ya. Baka ambeka sa three-legged stool. Kaya wala orat skune. Loto na buno na matinto ang may kun na buwan. So, kaya ko na buwan ni bi kakit ngo. Ni tabi na ka na sana kaya. Binaka na kapa ka bulin, tabi ndo kay, tabi ka waitaki. Binaka na notang karabi ka lo. Totok ka nang tabu bale. Da bakar-bakar ko takirang kasbekenda. Da kilabi na kanon da kabo ko panua. Da kilanon da yatu. Na bata-batang ko baka may mbiu katakin. Balat ni da ka tsaka na vital no sini rai walangan ya sana baka buli. Rai talangan na kila kapa kay tokay traditional knowledge, science, technology. Lo rai talangan kino no di susus bena ka menakor. Batakir no di tumtum da baka bena katakir. Yo, toko na nga ko kaya tati. Iya, di ko talaga sarapti ko na video bako tamayo na ita tebita mode na wasati ko na turangan ni puno levo turangan ni se sangkani kolinio meo. Kelas sa lenga beko ko ya. Yan da pa binakatakan na be kaya waseo ko ya. Klaw marengo. Iya. Na bekai iyo kolinio meo. Daraka na momona ni bekai wasya ko na bimbini nonda mararo na betukutuk makawa ni indigenous knowledge. Bayan wono sarangan ni nakaka ni tambana ni bandindi ke utukino yawe. Kung kino geredikina no kumeda kaka chuko na balni makao. Oredikina na be tukutuk makao er mararo itu nonda ngase e bungo bikena nda sa me bakao lena. Sa seng sutserin da kawitaka. Ya nabika binaka itu ilom. Kung ano kino marata kina bata-batang ko ni raw ninda may biwa sa itaka. Siyang wala nga ninda nakila ruruanga. So tar nga bikim ni ninda biwa sa ital tsungamay. May toko na tiko na bital nong ko. Yo turang tal-talam me ko tal-tal nilut. Yo reda ko na rey sana baba nuwa. Turang bul talanga. Erto bul binakatalanga no leon ni bubal. Kenda reda na rey bakaramay. To all those views okay wala pa ta kwento na bol merani rat tombo ko mandangan ken bel ir mandangan sin bul bina sir no wakanda rat ko may na course ra baro ko may biti se weekend sa may tong boy babalangi dari ba chika no rey le mandangan ta mater tal ni lut le mandangan turang ni balang ra ko may William Cross with the Kagil they were anthropologists era redron rey baya ya na buna ya bumbu tena watu ko dokter ti ba chuka yakla nda rey na kama na sana ken ya ka ko chunga ni sa ndotunga na ngara nda reki na tunnel vision sa okoyangango ya ke ba kame viso ngo me nda rey wa buki do ka chukna nda mona is 360 degrees me baya meran rara mo nda rey wholesome practical learning. Pagkamatangay Hawaii rambe may liu na loti ke gay muri bite. To si liu saranga may Hawaii. O ira matanga na tal ko may bakay tayo na kaya na kumin na luto Hawaii. Era sanga matanga mera wala na beka era reda. Na buku ni ka bula baka Hawaii era may reda. Bilikin na basa baka Hawaii na meke na kada ka ni kaka na kinanon rambula era bola tukutukuta. Ni sembera matanga ni nakay nakaba na luto me radingkoman na leoni panuike nagari kina na nonda rai era rai rambaram ay sinra tukun ni kaba katewor sen era sar kiloir na karakot chumay sana may bakabun na bisaw nakasarangay nakab sarangay te kabubala bakay bola kwera nakaba kan ruin ni na sketches kena beka ke baya meroni marro itu ni berni ya na bisaw
sarna kilana ngona sana mikin na lotu sana uchi keda bakondona taka ni masi na beka keda vai na hula mandanga na meke wakawai sa may mundu kisala ngakin iya na kena metoko na ngana bakamadala dokter ti ni ralaku mena lebuni tal sa may tukuni me demu na kango ka bakatebor yo lebuna tamata bulbina ka research ko ngono ko sarlistal chiko na bikaya na bakana sa munggawa sa nangia sena taltali masi mas na kesa so sarlira de mai sarangay redir ni kanko sinakaba ka tebor nakangara ta kaptumen nang kasi asar tungan ito no nang bulay iya bena ka dokter ti nondor itu tumangan ni kosera iya bena kana itu tumangan ni kuan na ulutangan na innovation klani avaka management o tamero kumbachi may USP o klani na libsar na kain na vital notaka au nang kaisile to ngasa na kene baraitaki me bito ko nichu kana ulutangan lebungo na innovation matain na rede na kene mbali ena bosa bakabiti kene karuan na rede so na kena ibaraitaki na BCBT sana kene katolu na daba so na kain daroni da kabo weekend na barong ti kumai na besi buru-buru ta nga menda soli bakasa makina kosera nga iya o taleta katala nga dokter ti ni lebuna wakanda ndrakana lebuna kakir may bagoli ko chukana namuni taleta kachunga ni sona ultang bo endo bakamadaltinga na boso bakababala wakana kachika dokter ti orto may Mongolia orto upolanga na boso baka Mongolia Rusia rabosa nga baka Rusia Chamani boleh nga baka Chamani Chabani boleh nga baka Chabani ya kwendo ni bata-batang ko sa sangaingo na boso bakababala ni may baka ndeote kumandenta na kaya bali mata when I was a wiki but the clutter I run kasi they also do innovations wakasambo raibo we iya nakana definition nga nakana imbal-imbal bakababalangi boleh tunggu new method idea product being creative or original in thinking kena katulian na idea of improvement na rabe so na bibisaw eron inda kakab me baka binakatakataki na baka tangin din ka edakatiko toro mandara kene baritaki na talimbyak ni imbe sana chikumbyak ngando ni tel ni imbe na santa kila era sa era baritak may ng bunda o iran na maramatinanda sana era may nangonongo sana re na bisaw so na kame lakobata kene beka el sa mendoneti ko nangonongo wata kena be karangan reba mawira na tiko yan na besi buru-buru rasa kan bakan dire tuki era tara marama be kasi turangan di balang rabi na kata so na matanggalin ba sa sangan di baka na imbe da baka yang tako kenda sana be bisa umbe sana kamba ka menon reu kuku se me baka frente ke me baka ilu tu se menon rasubani baka ro na bi uchini ro na lotawa ro na baka madalta kana da bro da kabul lotawa iya nono ya baka bicho na marama iya to na Rise Beyond the Reef totokan jina ke baka so bikem nini ba murechi kono nono to ibata en ibola mat rere binakan na bekara da kabucho na marama abe baka to kono binaka mere na do iyo continuous improvement so the idea of improving something and making it relevant I think that's another important point me baka tikirto na marama ni batiki erto talieti ko nanon to imbe ni bakan di bilibili erto na maraman ni bua batik na maraman ni madwata erto talieti ko nanon to kuta iya sa tali na kuta batik na bakan di bilibili melako batik na nganganda sa ngol mi balang era sarda ka me mukmukiti nanon kuta era sa tali na bakan di bilibili me sa cushion me sa senga ni iya me sa ambiwen ni damdam sa senga ni biu me bakana imbe me tewe na floera Ibi ba kurumi tek ndi ndare na baka dindike endaro ni dakaba na that improvement so innovation to make it better and making it relevant I think that's one best way I can say it iya me raw kina nang bulan ni kuwa nanong dabi ang karang-karabi nang song-song unang mga bulan baka banua ibalik kita kanto na songko merata lang ikin ng bula bisi nga bula tek ba na market raro so ya ko la ko makina na innovation ang gaitong mo na kina baka madala baka chavan ni dakilabi na kato na kaizen it's a Japanese system of incremental innovations where employees are encouraged to make small changes in their work area
as an ongoing basis. May pakaya pang matal mayay. So it's a continuous improvement. Where ka management, sa ka engineering, and area ng technology. Endo na kaya endo kunay bakalip. May ka na bakadindiki. Meron ito sa takatsungan na kena baka binakata kina walawal ni kena naka. Si sa tsukong kondo na tormantang o kena doklatungan na kena losangan yang kona. Tawa ni bakit nga bultaki. Yo tangkay reda ni ko nakilakay ni ba na bata-bata ni bishop makan ni ba si burura. Sa tsukong na capsule. Sa tsukong na pauta saranga. Ito nga may sobarak banggo huli nga sangun. Na loli. Tsukong na loli. Gummy bears. Gummy bears, So ya kira ko buta tsukong na ultangan ko Nanonda sa nga me wesa unin bulim-bulim ka me wesa tabi kaya nangangandra sa tsukong na market may bunotan. Meraw kina nanondang bulay wiki. Meraw talaga kina nang bula bakang bisnis randa kaya. Orende din ba karon daw seru ay? Innovation for domestic purpose or domestic use. Seda tomana chunga nanondang bula nga saga chuko for international market for the international market. Andro nindo na karon nindo wasembe kakina. Seda ba na muray? Don ba ka Dr. T? Bakandor sa kachika na ultang ko babalang sa sanga may mesere kina bosa bakawiti. Yo, ke bakandor do na mula bisin ko nakanganda ta kamato. Tibang ko do na ka, takabang ko do na ka. Dare din sin na ka da bisotak. Wala me takabanggo. Takabanggo na oh sangay. Liyo man na dangi dangi na balango. Okay, baka me karabanggo. Ya saranga na balan na innovation Wakati kun cikumen ko Simon Bakarabi nakana baka nga tagi na masi na masi na ngone liu se baka nga tagi na masi na kani baka nga tagi enda kila yang go sa baka nga tagi na masi me rakinan roini as a canvas sa baka nga tagi me sulini baka mau in the fashion industry na tu basi ni kau so sa durmelo may ato masi bosalawa turang tau bucuk ngome Washington State kalau na tau sa te ko me sa diversify na yang ni kana baka nga tagi na masi o meron ito butok mo ndro kay lean management na kaizen ko na konsepan chawan and avoid waste. Endra kanji na saranga na kena baka nga tagi mekapo ni lusi endua na kay yan te kare ni lus talaga ndro kay la ko na uno nda chukukina na wasa-wasa ranle baka non rambulan na be kambula baka na plastika diri wasa-wasa ranle tao kina na ika rakania la ilega kina so ninda baka binakataka na kampo sinindo na kay lus sinindo talaga na kaya so yang na biasa na kaya tarang tal chunga mengo milika wanggain binaka milika na kenada kana baka dindiki me bolai na basa baka biti Oka na bitan na chungo saroni dak saranga na bitan na chungo me sana bolai binaka bali mo suli baka samti ko meda mo muray na tikina na tarni milika labo umaru tak bakal Dr. Timbal dito na sok sartuwa sota pata chuka ya na wala man bidu na bula sa uchi soran daw those who already graduated at Sabalawots non-revolve na thesis meron bita pata so na journal baka wiki me lako bata mundo kini bata ko ni wakan dindi kitito bata kina planning and research na lako tal kina na redevelopment na innovation lay lako kina makasamanak Okla kaya bakara sorry na bata kina sa tikubuna chuko na bitala nongko Dr. Winnie Ferretti na inota baka talaga kin na Dr. Polonieta Mata lebih dari sar bital no takati ko mesando na journal baka vit mesana bulay na serkali na itala no makawa na nonda dui bosa saranga membiwe na na journal me sada wili ka saranga kenda baka ikenda na nonda bosa nga baka tuki kiro bital no tarchika na maraman ni da kaun rabong bawati na mosi o ufemia da maitong kwa luta ka chiko kwa nakani Fiji Early Childhood Association mani pamatalta ko kwa na surete ko na non roto tapo de sona ibola non ribola na ngoni ena bosa baka India biba ungeti kino ko be imboleti ko weekend na turang maramgas ni buli enta barong tikumingo men sa tiku bola sarangana non de bola da bola sarangana non de bosa ni sudu me tamba kita lengana kena bola bunga na bola utamba kiti ko ya u bikim ni nataro chukumai au sa self funding na u sa so mga batikyaw
Cukup talang abi kem ni may biti na be tambanan ni arto na Fijian Trust. Bere bulo unesi manulevo. Kaya baka ni bitar tarbi ko na buku ni funding. Kaya baka sobi kem ni oni binakatambeka. Me baka volataki na numunitalan no. Iyo, so ngara kau bia wasikina na buku ni kango me kako ni violate kenda kaya baka sobi kem ni nagas ni buli oni be sot abata ni bola baka basta baka bua se basta baka kaun robe se basta baka ndabu menda sabi unget seranga menda bola adap baka na tostal tsuna ulutan na labo na 4 types of innovation. Iyo. Ronyo ni ba madalaki na labo? Na po sa nga papalang, mintar ka sa nga, mintar baka daw taka baka viti. Iya, sana baka detek nga baka viti Banga na kena wasa levo se me wasa winday baka ba. Andong ko na incremental na innovation kembal na services of small improvement and upgrade made to a company's existing products, services, and process or methods. Sangka cukup na kena ibakarita na incremental innovations. Iyo. Dong ko na kena da kana motoka. Enda kilabi na. Dari na tulsong bul sa basang bul. Nambag sa cumandangan ko na Ford. Na Ford manangonea. Yeah, that's incremental innovation. Baka talaga na banking system. Sunong iliw tatuloy lain itu bakang balabu. Ngonong ko sa na lain sa tsukungan ng talibon ni Bikoyaki. Saran nyo connect nga na ng wifi. Saran nyo takabakit-kit na ka-online. Yan doon na ibakaritek ya. Incremental innovation. Pati ka na telecommunication. Ilusan daw ito na landline na talibon ni Chukwibal. Ngonong ko sa libong nga talibon ni Bikoyaki. Mobile phones, smartphones, tsukot nga na satellite phones. Yan doon na was ya. Dua talang na disruptive innovations. Yan na kinimbalambala na technology whose application significantly affects the way a market or industry functions. And doon na liw taon na kinibagarita doon na kina may tabod na internet. Sa wakan din taga nangoni ko ang libro ta research sa lailera pangata na library. Baka man dahil yun, nanungan tanto lay bulkin ni Peteris. Iya. Doon na session namin, dala ka na library. Ano bang madalakin? Tangwale na library, may libarta ki orto na library, wilkin na meron wala may merabarta ka na Dewey Decimal System, meron da kay ngwale may biu sarangayan na mata ni bola, alphabetical order. Misa na kay ngwale may nagay na author's surname. Ay sa nagay pa muremay. May nagay may na du.35.a sanggayo may doon yan na ibola. Doon ka na taman yung ngongan libo na nang dalibang karam na ibola. Na lo ni library. Ngo sabi saw. Sa bung gabi kemni na kakabuli chukmo sa ngwala nga na mo na liba-liba. So sa segmentangan nila kumarita ka man ibola. Libo na bibo nunggo sa takit nga na e-books online. Sarang nila kanila mo nga na nibusting kita ka research sa tsuk nga numawal. Sa reda nga ni bola saran nyo download taka saran na uli ko saran na bola. Yan disruptive innovation. Do talang wala kinakatul na architectural innovation that change the way in which the component of a product are linked together while leaving the core design untouched. Dora kinapagkaritin ko Gillette na company daw da ka kanitor Cloud Gillette darang ni liwya san daw duanga ng batina wacha sang kay to improve tak malay ruan ng batina wacha malay tolu melo beto sar nila ibae ando talangan ko na company Coca-Cola ndo ilu daw duanga ngo sa chukon na Coke and Lime Coke Life Zero Sugar Coke so all those things architectural do talanggo na dapat na kinay katulo barata ka na Cadbury na chocolate dari sa lebo na kinay lang na kinay taka na Libo na flavor. yan na kinay katulo iyo na kinay kabanga na radical kung kambal intervention that destroys or supplant the existing business model. It destroys the existing system or process and replace it with something entirely new. And berarti kan Netflix and the Klavinak.
Sa sigili na boli DVD Iyo. kanda nakavutu ina ngone liu kito se vaksamta ke chiku minislandi keto le durutu na company ta ni DVD tondo le duruchukina kwato kaya ipapato ito kwato kana kona Iyo. video easy Video easy. easy keto se de ngole kina viva rombuka boli na popcorn boli na lapsochi na balon binak keto sarelal do boli kaya lima na video me ketoli sarap na DVD ngo sa apa lang ngo na Netflix ando tala pa madal ta kachimon go selosi na uba Iya. na disruptive innovation Disruptive innovation. iya uba Diana uba or torong ni bicho to satok may bicho ko na daw na green uba green uba green to naman ni Wairu ay sa Wairu, tiku mo benambar go sa ando na to mo to ka Yan Dr. Diaz nga na that's innovation yes Iyo. Claro, tu saranga sa chunga me bakani ko ndare nda we can go online and shop on Walmart sandala ko bitagat berna company live tun ko Amerika o chunga sa deliver me bal na yai me bi chalak so na matagal baray ba yai sa chunga bal wer na kan maram sa deliver na yai disruptive innovation disruptive iya sanga chukutala na photography lindo chukuna tamba Macau o chala isaba la role na film kalau kau bina katong kongko kelatan tahu laku liu na sona pal ni we tamba mai viti terry walk ko chugoy na nang bukalo creek esto ko na puli sa nagailay tamba si ngone ni sing sudu arang wala man na wek me yan bikim na chukmen yan keme me yan na tambay na wal ni bitam bulo bina ko gusta kalara liku bulan nako yang ngono ko sa waraya awara Netflix sa chunga Netflix na yuba sala nga naitamba sa chiko na tablet naitamba na ngamu telefoni naitamba na nomu laptop sararong na naitamba sa na technology sa pakararota na kakek sangka chunga Amazon.com laura chuko na sa bilyon nga iyo na kaniraraw kay Amerikang ko trilyon kaniraraw Amerikang ko sa kaila ko tambo chunga amin ko na lebu ni karawata Amazon.com iyo with the button around ng billion because everybody's staying home they buying and accessing things online gara dan total na that's disruptive innovation yang pangan bagarita kini lebih kay kero reide chuko sila ba Dr. T iyo hindi na saranga nang andara ka nung gorgorti ko na nero sa me chiko ngoy balangi na bekatal nga sa chuk may viti na may viti rongoda krobital no chuki marasari nung itokan chiko mi Amerika pamadal tak chuko ni sa chuk nga may Sacramento online shopping nga sarto tur nga may biti na New World Supermarket na store nga may biti or to no bubal o ko sa tambatambangan nike sangere yan na bibisaw ni bulay sa yaw sarnga yaw na kena sa pakang tek na mo na liba-liba ibikim ni na sem-sem ti ko may binakabali na wasya chuk man na mo ni bakasa totok katok mo sa man na bakarabingo innovative design using strategic management analysis, PESTEL, political, economic, sociological, technological, legal, etc. Sa hindi na saranga. Kaya Toyota, total nga ba madaltak ko may bilato na Toyota? Toyota branding. Na incremental innovation? Gori. Motor vehicle? Iyo, nakakit-kit sa power window, power, kakit-kit nga adon po kin na GPS, climate control, nakakit-kit ng Kaya may doon na mo to kaya un tambe benandam sa katamay na tambe tiko bakat katariko nga batiko ando talea ando na mo to ka yava nang mo to ka Gerto Sulemay na leripea liba binakatay Gerto Sulemay na kambanya ando na mo to ka mi kutuba kay ngataka ando na kena kabo sarang aviaw ni yung gay red katon rem ti kubango gay sa mimir menauda sa to menauda sambera ni utarana kena bulkaw saya wala nga pati ko na kana gusi ni wai au sa ketutama man na kailom ni lor pati ni siyang may kanda go o clutch ba kami na mos ora sa tik sa kanyo sa maram sa nga may don maram na mga kinda tal ko ni sa aval na lor o kita dali sa aval o tia total sika katon rem ti ko sambera ni wang ka na dina sa wang ka pati ko na dina
ngai o cha unre besar na kana bala sa gitu kan mibio na marama ya isa usini bi ngula ta mot kun bi kun na mot kango baka sa mot kabuku sa bakilanga ko ni sa mirmir na udah saya bala na lang gusi baka bakila nga ko ni sa buto ma sa wang kana din o man ko kita tal di usari na din ni sa wang kalabu iyo ni weekend na baro mortal kinda barang cuma ko sa maram sarang may dolo sa lay cuk may nabugambuk sa kabu talbi ko na kaya saro chona na kiri kami may wanyang kiri ba tikiram basi iya isa di na saranga sabi bisaw may na motoka na bibisaw na ngunisal ni boli na bibisaw talaga na ngunisal ni buli bir na buli chiko na ngonongo bakango sarte kabuta kabuli siga moniti na buku ni kobindi sa kakere sana online kama misao buli nga be na computer au sana ndambi tsunga ni bali sa rudi ndambi tsunga mena rudi bali sana daka na biba kabulide do tala na kai ndanga merida ni sa bibisao na kai ndamay sa tabati ko ni ku iya pamimina matintungo Amerika na donan raw bitsanga bulu ka 5 na undol na tomatar sa matian 5.5 na milyon la ko daka tsunga iya sabang kare chona keniwal dama subalim iya yan saranga ya so na ulutangan di kana vital na tekna na bosa na innovation au klan ni bung sarbikim ni na barong chukuma ni naving ko masarti ko ni waseti ko may na nomuni vakasama na buku ni beka daro ni baka nakotak baka minakatak na boli iya Taman ni bor mulo bak sorry na dina gaya bal bak sorry na gusin ni ilo labo taman ni bor kasandar kan kumandua uri ko sator na bang goray at kuno bi ko kunray ndam ci gamur ngai kinna dala ngam ko sana bukan la kanal ro iya saya nga so na kenay barita ki darin rede ni bikin debiti dala kana buku tume na da banua dapat so na murai na buku ni ken na nakakataki memang kasandari de chiko yan na innovation bakango iya isendar ni dorrede ni na ulutangan ni green energy iya bena ka dokter tio yung mga klan ni ndamay buli na weekend ndamay buli ndamay tuba balangi bitala mandang anda sinibuli ni ndamay rede na kango da vista itak may biti da sanga bakanto ni mbeda na ka tu may biti na non rakila kanang kasi ngai rede comes back to relevance na ngau na ya batike non rambuloira they were very sophisticated non rabakan tindig mananga kay balangi rede the best navigators in the world yes are the Pacific Islanders the best and the best Nrua in the world are the Fijian Nrua yes the fastest in the world may bakan tindig ko Captain James Cook o Captain William Bligh ralakumay rede na kena totolo na kena didi na Nrua rabasanga mandanga merkla mandanga na sema ni sema vida na buni bes lelewu o irna tangkas era bunta kana sema ya era da kapa kada be sigban teknay bak sinubang teknik bak ada mandanga non rabuka that's innovation ya amen kla kedor bitang tak chungko na lesson ni na STEM classes science technology engineering batikena math kerusan bitata chicken na madawango na kenada kana ultango dona kerker laksa chingani bikenda na tumtumber na luvenda kaya ora ito ko na talent di na lubim gondo na ultang bina merasanga na lesson ni science na lesson ni technology na lesson ni engineering but kana maths berarti meran rasama bana bunwa to do innovations research and innovations yo doraka yo kero banti din takchuki Dr. T na lebu ke ni visi sa rabolai chukongo kaya kau ni research pada libu na university era buli kina na non dai babalang era raida ngai na kena semale stale na buku era mekila na mai buli de berna kai balang baka mendare baka tono poso balang bata kena indigenous knowledge era sema bato rongo ndona sema baka dirlolong so powerful iya dorakanga erna technology non raida ke non rabuku non tangase because they just use whatever they have in the environment ramang takana kalo ra tarama danga na wire so merreida na kena kata na wire kata na wire kena buna da pe kuchu kina wire
sena season ni Kena bukan manu-manu. bukan manu-manu. Kena manu-manu dava. Iyo. Pati chika na manu-manu e bola kami banua. Iyo. Chika na manu-manu ngai wai. Iyo. Ke bakara rede chika na manu-manu chika wai kembali se yao na banua. Iyo. Ke bakasa rede na manu-manu sa te ku naulu. Sarna to boleh mer na muria pati na manu-manu ni banua. Iyo. Sena baka romele Okay. kala min rom na matan sika redir na rock ni lo malai. Era klairan konan reken ya ni matak. Iya. Se kacuk mandara kan to me sawa na mata bula bit sawa ci. Ni raba ka ro sokor to to kan to me sawa. Er ndo warak mer sok na mbongi lebu ni vila na bula. Bel ni vila bula rede bena korto na kalkalo to lo malai. Na irimbuli pati kena be kalka. Ya na buku kedar bangata kan na kasi. Ya ngai sema pata kena buli na research tito be me dakango. We can actually take all this knowledge da kotel sta lebich me la yanga kena verna la kanta. E sama kena ultango ni green energy. Dr. T. Iya, saya kan nemu rai nemu bakasang na. Iyo, matangando na no realistal chukin na nanda tutu baka banua bunga weekend na guys sudo na tambangon nunggo and sa kilan sanda chikon da nando bubale matini banua se bati se matesau se ngonendau da gereri kini anang bimbini nanda se sauturang menda kilital baka titombo na itutu baka banua ya balat tinira pa kayong balang-balat tu. And then nagayro ni sa matalistal. Isa na dapat sarman, darata ka ba na nanggungkasi. E nangono makawa. Siya na dapat na muna, erto may taraki na nono to kore ke. Kasi nga na buno ya. Dagari kina na nitong do kilkil na tambarin ni Bandindike na archaeology department na Fiji Museum. Nakasar nga kitondo rin na matiningon, may kitondo ngwala niya so na kormakawa. Si berma din ni Lore na kormakawa. Kato na sa nga man nga iliw na po, may kito rin na binabunuan, rono chicken na wai. Mandila. Kato na sa nga, may kito rin na bunu chicken na wai. Pati kaya waray na way. Na waray na kor. Ina waray na kor. Mandila. Iya. So kito na mapanggaraya, mataya, kinikarua, kato na panggara na kau iti, na yasin kor. Sa chiko na kau, may baka na basili. So na kau baya. Na new. Iyo. Sa na chiko sa na kau, nangasi na udhi. Nabika baya, ngono kitong idurin kinabanggo na lo manibika, kito sa kelas ranga. Nabuno ay tikabukin na kor, kinabuno ay dabakin, Nagiri kina na bimbini nonda sematalistal, na bitukutuk makau bakango. Menda kila nitu na kanayang. Iya. Sa nga kacuk nga may Dr. Tim balita nakaw. Dagareda ko na nakaw sa kaya kacuk may nonda banu wakana new So three innovations elebu na wakanda. Susana Likanadea. Elebu talaga na wakanda. Redo princesa da kacuk may baka makaw. Na Canada ka na way ni we. Pure Fiji. Pure Fiji. So now they've perfected the process malita ka kinan na virgin oil iya dagardia na be ka yung bulay tu may weekend na new sangka chuko na ndilo chuko na ndilo oil sumadala ke baka toso na ngona me kerona baka madal takina na process ko na fractionation na kena wase na molecules ni we kango baka na new bata kena ndilo ya dada sang nila ko ana kabni ko baka na ka Dr. T na leo na bakadidik sa kachungo na hivi na sikeli na woni makita na uto na tabola na woni mavota na wutu na kambi sanga chuko na mbitu chuko na songa sanga chuko na masi batika nakakanda sa kala tutabio kandalo kumala dalo nitana chai na bundi ubi kaile sanga chuko na nduruka na kavika na tarawao na lolo, na moli, na wi, na kura. Tula kendayang, Dalo sika, chuko na karini viti. Sanga chuko na welete, nda kilapa ka pinakay. So, nga chuko na way baka viti, baka na makosoy. Isa luwa kini way na hudi. Sanga chuko na mbua, watake na yasi. Sanga na mukato kumea Dr. T na kau ketang gora kilabi na katuir na tukanda na kenrayang so na non take to na bi kormakango da no rai na buna rabagay dor kinoir na iyo ba imbalimbalit tu na karambiuta ondoride sa ni baka dalka na be karada ka bana non tangkase matau manggosa na buno embiuki na tarki na non rabala buno baka na matikina kila talanga na buno edil mekin singa kana buno elio mekin na dang endar ni ndangwale nendo na kormakau ndakila ni baka imbalimbalit tu endar bakila na buku chiko na with the wisdom
enda bakila o mana ngau do bakila saranga sorongo ndo lindambi tu ndo na rukuni buni uto sendo na rukuni buni butu au saranga ndo bakasa matu ndo ndi bai ndo bango isa la ko tungo bakai isa bango isa ndo ngono makawa atawani tu na korongo isa o di manda lindambi to ko na buni batu ya isa o di manda le orto sali bili ko na buni bia sa ke do suka listal tu nungu bakasama na buku nimbula na ngono makawa ia au binakata mo biba ungit kin weekend na ngono niko na se kabinikwa kambimbimbe kamenda vital no takana ndola mani mata bubali ndarin reda eso lebo na bikayanga era mbate tumai na nandang kasi weekend iya binaka Dr. Saman Bakarabia katong mo ko ndar kango indigenous and traditional agricultural and practices have low carbon footprint, better for green energy. Wala katong mo na ultang ko ni green energy ni sema batay. Bata kena kaya rada carbon na tukanda. Ngono ko sa totoo lang dadidiliw. Sangkay ndaba kaleng ka lebo na banwa the environment na way tuy na danyi. Kenda rita laki na COP23 na kena sa lengka na burabura. Ena buku ni kena baka yang ataki baka sibia saya baka sambu-sambu taki na yawe na kaya taka na burabura. Iyo ko ngano bia kurang apa tulis seber ngol na green energy na biwase ya taka betiko o ada rawa na buku ni kena sa gangitiko na tabioka me sa baka ngataki me cassava flour. Right. Sa bulisar nga kinaman may berto na sto may nakundansing. Sa artuti ka bulisar nga ya. That's another wonderful example of innovation. Ndo taleo Susana Licanadea berto na maramani vivia na norto sa bukida na norto anu sa organic. Na norto sa bakay nga taksar nga na new batikin nandilo. Na kena sa bakay nga takin na mesa bolita kena bese burubura sa ando ka sa ko tikbun sar chuna kena norto rawi labo. Anayan yan odivia nando ngono balao. Dito sarang iya. Lagari kena na taruh kena lebo na mati ato nangon ni kuy na daba NCD iya mati ni suka na tumbon nra na gluten free and it's organic living, organic lifestyle bulsa namin ang gele yan saranga na kana makasaw si Dr. T kendarwa nandar vital no chika ko batarinyo chiko kachiko be ko ni dona kaya raw ni ndare de los talibiti na kena sangay me baka binakata kana infrastructure na kena ni sangay na baka torda tag melak ni bika dito okay non da be korba ka biti na non ta sa moti ko na ito okay na subsistence living and then daw titi men da raw men bulak ka ngay bali manon da sanga men sa to kena ray baka business ya mesa lako na commercial farming o commercial living kay kachong na Dr. Tini rain da may rede babalangin na nonra da kabra bi bakator da taki na ngawni salaman nga na kenala ko saran ni buno ke na bi kor ke sina bi buno bangala tungkoy babalangin Islandi Australia na andalay rede ya Amerika dari mandanga na corridor ni state of California singin dona bale tume dona buno ngala mutu wakin na ngon sala lako kina na liba lako kina na wai lako kina na telecommunication na kanibi na bi tartara yan da kaya ni may biti yan balatin ni rendre to nangon salbaya lebu na bi baka tartakta kaya sakila to green energy na kaya napangatak na dani na wai na singa bata kena wai tu me baka meran baka sa mataki se me baka rawa taka na nonda rawat kena na koko energy to do it o na matin tu manang Australia Dr. T ora dito na pepa na madango erto sa mbita baka chiki rosang bulu kaba na billion ni labu ni Australia merto they want to become the solar superpower in 2027 daga dito na matin tu Australia and the Kalabinak is the main producer of coal and natural gas yan na coal bata kana natural gas go ko sarang rodo bakalanga bakalebo na burabur kana bantukay kana bakandukari pollution bata kana lebo ni daw langkan do ya baka manangang ko may India bata ki China daw bulebo na coal ni Australia so rosa takita ko by 2027 mesa one of the major solar superpower
Arto nanu muchikorto merto lakon na Australian Outback, merto li tarakin na nanu solar farm. Tuwalitongo, they want to build it on the Northern Territory, the town of Tennant Creek, and average ni singa kia 32 degrees na basic tado. And they want to cover an area of 30,000 acres. Ni bunoya me tarakin norto solar farm. And the carrier na live na buno live bango na basic rubra sa biso taka na rai. So instead of investing into this na coal ko na the coal and natural gas, the old forms of energy, sabi na katabi na kana bro. Ito ka nakaundi ba? Iya. Meron ka nakapatikiran to kiniban mo. Ito talang ko. That's the only dark side of development. Sa muna, le da kaba na bikabango baka na green energy. Sarali mo na tayo, pero ito to kininggelin din. Ito na Aborigine. So let's hope the government works with them. And then yung darkade wala tignan ko may Vietnam. Vietnam merto tiko borto na solar revolution na ruan embak sawat. From almost zero. Now, Norto Solar Power in 2018, Teresi, is one of the biggest in Southeast Asia. Nakatakabat ko Vietnam. Yo, may Australia mo tangan Norto takat to by 2027. Merto sa generator to na gigawatts of energy. Ya tutupat ya ni baka tulta kita amount of energy consumption in Singapore nangon ni ko. Baka tulta. May baka tulta in 2027. Meraw ni waluta kinan na kena bakal leleta kena koala bata kena natural gas the mining dagay baka sa mata kachikian ni sabaya no non reina matentu na besa bro ya may bitsa chuk talanga na beba kanton don na tabalengwe director chuk ni rural electrification the minister of energy may bityo Mikai Mikael ngone ne way baka baka bulsa chuk ni bitabalo Mika kaya baka ambul chuk me barang chuk me nangon ni ko ambul talaga berto may way baka korni bas may way baka ndong bulan na iya bulan nakasaka barang na nakotake na musta ko na tabaling ngoy ngon lang tarik Serbia uyon dar kan na nakakak director of energy daw soli baka sala na binako ko membalatan na kan solar energy baka bimbin ni lang katungko na bukan matentu na bukan ni budget na COVID raw sarangan ni tabakararabi na solar power solar panel marandale da kaba na nanda bale na solar energy raw sartonga tong sartonga bengo Simon Tuvalu solar powered nation in the Pacific right sandin na doon berte ka binaka Tuvalu nakabalib Simon Tuvalu talaga ang balat ni totok wala ka na ikuit abi mama ni burbura makatikin gilibati liberto na singa kaya ako ora de kina na nindo lebro ngone beka may bit ndo chuba kada na dependency na over reliance na syndrome ando nga naka baka tumba ka deficit theory darindra ka sa ra chunga the glass half empty dara chunga the negative side of things baka ndo taro beka na nanda sa sang siya na nanda ngwe baka so ngon dara tunga na matintu sinda ka na kango na sana sinda ka na kango level chunga ng boss under kaya daw kasamta ka na kahit ko na under president ng Amerika not what you can do not what America can do for you but what you can do for so nada berenda ka barao ken sa dapat mo ni rena sana doon na pas-pasya na people power nito nakakabata sa do sole ba kilistal na ulutangan da vital na takatuman nito nakakabata na libo na kain na rawata and na sole ba kasama so imbe kay chukubir na ba kasama do tali was imbe kay chukubir na ilabo do tali chuktalibir na kana market ta kinaka and rin nakakabata and na enganga na sana ke everyone wins right Ndoro buna ka tatati kanjan dana remna ka tiga kasumta ka sol energy raro sana melak kami na matan singo dong kana nang solar panel beso takina direction like into electrical car raro sana kana bagada umendang au kero bitar ta chugo kento na turang ni Pakistan chugo mai biti me lai baka wata kina ni tobal solar panel sa chuk na grid san rema na liba bada bana katal nga mechu kaya taman nilang kay ndra kando lang kala bakal may biti ay indo tunga sa boko ba so cut off na liba yan to nangun sal renda baka sa matakay as a backup as a backup do talaga na ka ko pamatal ta chukolo po na kana baka ngate kina wai
weekend na chikum ibite so ngona na binakata kimenda reida na nanda bi korkor so ngona chikum beka so na udi wai and anta kum beka ni nanda bi korkor na ngoni sala mandara ni ra ba kabe so na nanda bi korkor na buku ni mini hydro meron ni baka ngataki so na bi kaitu wa politikenda na iso lele sara daro ni ra da kini meron ni kuria na libo-libo sa ati kumbaya kasi sara sarangani roke na libo-libo. O da kam ka na bakan di ke dokter ni bulu bina kana kanta ni baro. Iya ni bulu bina kana kana sem chukumai. Ni bulu sem chukumai. Klali bikem ni dor kan ra na mak chukumai na program ko wa bina ka bole bina ka dokter ni patapatang ko. Andom ko na micro hydro micro hydro sena pico hydro. Na matanggal jam ko sino madal may video sa talabuno sa chukin yun doon ibagarita ki ni kango chuk sarang may tutu may tabi uni na micro hydro bidang na turang luto katulika turang ambete pati kay bidang ng barada doon tabi lang kumana ko rektal na takasang nga toli sanga meda ka na micro hydro doon nga na udiway laylay elay rto mbita patanga na kenayaya baka pun sartu kena me dhomba na nondo hydro yun na kena baka madala ni dak na micro hydro roto na kena law ndara kena wasi ren soli ndonan raw na kilowatt yana micro hydro yana pico hydro ko ren soli ngako 5 na kilowatt 5 na kilowatt ya sarani wanga kinandana korle lai yom ndanga ngulay lakong ko biti dokter ti oleh ngon salah ko ni kinana libe na mo si takot ta revale au mbit sarung application le retorno na UFL arto mbito me der quotation ni UFL kaya kaya thombo me na wa me bananduru me la ko me vale yo bichunga nandoran raw rosong na mita me la ko me vale da keda na wari ni vale chugo na chinika dio nondo arto na baganda bertal ngakin dona transformer dona kur 5 na kilowatt yo ni red na baganda indikan ko na pico hydro ni soli ko 5 na kilowatt 5 na kilowatt ko sar ni baka wangkaran dona korle lai ran chukina less than 50 house dona small community ran ni takabe already na kene so baka ilabo ni baka ndikebi 2 na kilowatt to be installed kene so chuken dona undol ni laban Amerika ito ba runga undol na laban ni bitsi iyo runga undol laban ni bitsi ke baka somte kan dona kilowatt yan ni 5 na kilowatt ko kan bale 5 na undol na laban Amerika kambale chininga na undol ni laban ni bitsi isa dona bibu kelebu ya so baka sam ya beka dara baro chumai sama baka dabra kango ana no munita bikemni ida kabna no muni baka dindike ni type taka on Google search engine na pico sana micro hydro de baka reda kene baka ko mtanga no gore chungo na libu ni baka ditingo kasar ngabi dokter ti nindo na lenga libu kon de baka chindo lenga na reservoir ni wai iyo ni chukuna libu ndo pico little demgo obo madal taka mantu bikende micro hydro tun chungo using natural flow of water ya ke baka donan raw na kilowatt provide power to an isolated home or small community usually in most developing nations like Asia Vietnam and Cambodia economical without purchase of fuel micro hydro complement solar power so raw complement baka bina kembali ke chungo donan little micro hydro sini bangatek mesong na waile ndini ni ore chukuna kena baganti ke dokati o ko ke baka sa chukun no mudi wa no mose rono chunga na waya iko kelenga me bagambamba da votaka bitilun dona la me kukun la ko na ur na nduna na batu ngone le kina wai la ko me saka me chukun dona tombo na tombo ya sanga yo incline tak angle tak me la ko no powerhouse chuma powerhouse anga chukin na tabay so ni sa kan tombo sa chukun me dole sangka bitu mekin dono rod lelai rod lelia sangka ivana mekin nawai so na kena lebunga ni angle bata kena kalele na kaya na force nawai so you just use gravity la kumaya bana power station to kabale bana nam turbine dawir na turbine ang utu asar banam power source sa dama asar banam grid sa la ko bakanto asar banam little community and it's very economical baka somta chunga $10,000 Fijian
is equal to 5 kilowatts. Iyo, karo sa nalite ka muna man nga sa unraw. Tadi sang talibi walingo. Iyo. I'm really Iyo. serious. Sa nalite ka muna nga sa unraw, may baka mendo na pilot project. Lakyan na ibang madala sa nagkainduyan na nang bata-bata. Niyo labongo sa naparubo ka chikoy biti. Na sa nalay nakaba. Yan baka minggo. Sa natutukuyan. Iyo. Wala nyo. Kukura ni Liwali. Iya, Dr. Tiklan. Iyo. Da makasamtakan ni. Suli makasalay. Iya. Makasamtakan na umna na bata-bata ko baka usando rin na baka madal. But already chuko ni le weekend warang chumo ko di got a notebook. So we can download tali relay katak. That's good. On a copyright ni kango sarnili wala menon notes and a lot of people are implementing it. Iya, copyright ngayon nga sa unraw. So na ano mo ni Bonis yung kay Solimay. Paray ko. O kami, Dr. T, o klang ko sa ucho chimba ni madaw mo sa mga madal na bata-bata mo. Sa? Betul. So? Sa nga klang kayo. Nakapagaliw po na siya mo tsuk may bikim ni Ked, eh? Sa na yang baka ni Wuling ko, Dr. T. Yang ni Wuli, do talaga nang dabi bisik nga nang dabi sa nga baka biti. May baka ni Baliw na bata-bata tunggo sa babalay nga. Singi ka meda. Ibinaka talaga. Hindi ka doon daw bumistal nga babalay. Yung ko, da suli baka sa masar nga, men da suli bakangko. Na nomuni pico hydro labo. Saron ni daktar ngay kantabu nang kukore tok kinu tanu diwai. Okay, bikin na barong to kumay. Dr. T, kla already wabo ko chuko na Google Map. Ni iro wabo ko chuko to mantangan nan ko medyo kombi ay. Iko salis medyo kombi nan laylay. No tayo no Mike Douglas eh. Yes. E bida nga na wudi way lele chukya. Nakakit ko raw kit ni dakat. Siya nda ba ko ba may kor mantanga ulis mekina. Ole yang bakitul tu may korolin kasi bulto man na koro high school. Ole tok man na koron ko may tuto. Bikim dana bakanta may tuto. Bikim dana matakal melo may bisin do sambula benaka. Ole Kacik mo malin meli mandera. Isa. Ole kas Kando wawa cik mera wawa. Ole kas bulto man na koron ko may na koro high school. Ole tu may tuto. Wala o bakam bulo chikan be. Kem do ken na ka na matangkan. Na koron ko tuto bataken na saw nang kaindamu na tamaki ni sambula benaka. Iyo. Na koron ko tuto ndo na udu lele chikan. Klanya baka samtak chikan na pikongo. Kaya kami nga min daw siyang malilili na way. Channel tik nga man way. Wanan doon ito. Mitok nga doon na reservoir laylay. Ito nga wanan dalang. Ni sinay buto-buto na reservoir ya. Thama sarang nga may kinana paipongo. Direct may incline bala may nakinangal. The steeper the angle, the power the force. Na force ko lako may kaya banana mo tiyobayin. Vanangan mo tiyobayin. Lako na pango. Sakulita ka na namdo liwa-liwa. Salak sarang nga pa namdo powerboard. Kan kukung ko saan rin tikitu. Isa. Kung sila nung rin, mabang madalta nung rin. Ganito talaga na ka, you can convert na kanggo alak may mga DC current, and chukun tanong daw convert may stota ka naman daw libo-libo, may pagkatal, may listal into solar power, eh? May ranimbong daw mga taksi, tao na uda, siya ngonin daw singa, eto nga bikin daw naman daw libo-libo. Look, I'm not an electrician, Dr. T. Iya, gua sana li nakakabaka na Department of Energy. Iya, sana li kirabita pala, may saro li nakakabata. Iya. Iya, do talaga o baka samta ko Dr. T ni bali chuk may bali. Eto nga bang do na udu way lay. Do na tangge usale baka ndamber may dato. So niyo baka samta ko na way. Ele na kar ni ang ba na way. So many things. Kaya baka chuk no mo grid na libo-libo ko la ko may na EFL benaka. Chuk talaga do no solar panel. Chuk talaga do no little pico kango. Kaya baka sa takab no piggery. Tormo nga. If you have a piggery, do chuk no mo buno mengangi kino no mo sudu. All those little things kita kami do no workshop na balaw ni tayaya tawang katakis ni mati. Kaket nga na kayo ko biya takaba. And do no mechuk na libo-libo. Yan ngon la ko mayo sak Winston ya. Samura ka lebo nang durun libo-libo. Mboko tu na libo-libo for about a week or 2 or 3. Ya kechuk no solar panel la ko chunga no business. So those are a lot of couple of little things around you. No baka sama ta ka chuk no micro. Ayan nga ni way, eh? Micro but no pico hydro, eh? Yeah. So ran chuk talaga ng power generator. Chuk talaga ng ketch man may bana mo dala ni vale men away. Naway ka nga ya. Ran gela ka do do na kango. Bana na dabe na turbine da ka na mo libo-libo. Nakalabo? Iya. Iya, so nggak sarak kira cuma nomor ini. Isa. Okla ni wawa, eh? On ron ta kacungan kon dara kenan roy ni lelay ni bidang na ni da kana micro hydro sa pico hydro lima na chikini kai chikon dua na nam intake ya na wai me kel mai bana udi wai lelay
me debe tak me sanango sangka chukon dono mo catchment box catchment box me screen tekina na duka sana kaket ke den dola ko me kya me ko le bitumba dola kon dole baka sabata ka chukona catchment box sangka chukona gate system gate system rena lata me dakin inspection re dakin repair dakin dono wele me taro kina na kau bitalebi kena karua na nom kanel meranin ron ron kina na wai ba nom catchment ron mai wai sangka me chukona mo 4 na katol area that is where you hold a lot of sediment kaya bakala ko may na batu batakina nuku batakina kau may tao kina na 4 area sangka baka chukona reservoir and ang botong nira sangka dhambo may kina na paipo ya sangka inclined ko may siro may bamba malarim lain dami to ko may rana na nomu powerhouse powerhouse ako chuko kina na nomu turbine so lako man nomu 4 lako man nomu petri stock water from the 4 tunnel through the pipe inclined to the powerhouse where the pressure builds up sa build up ang pressure sa banana turbine sa dawir sarakay dawir ng turbine converts the flow and the pressure of water to mechanical energy and generator turns and connect to electrical lead and then it's connected to the power system of the building and the community and you have your little village and little community sa nawang kasar ng liba-liba yan na liba-liba yan kaya nga na liba na kakusaka kaya wang na liba-liba daka na saba-saba hot water ren dakin na mundo freezer dakin ng bisnisi dakin na mundo lombasudo chiko na bolon mundo tayaya kakadakin da ka so sama chika no nandare na kay sa na subsistence way of thinking we have to try to do this little shift generation go into commercial semi-subsistent to commercial. Yo, claro, no ka keve ko tunchu kor labo. Bichu ko done tu ba? Ayo. You have to have a plan, eh? Right. Ke baka sa kan tu ba? Ka keve ko will be just ideas. Iya, binak sa dona wakasam sa tikbura ya, eh? Dona ka undo tere cukup bali boiran na tambangon, eh? Libro tambangon ngo sebenarnya menangan COVID di libro ba ko may USP libro ba ko na University of Fiji FNU ersa sing kata tu sarang gamit tu ngai na kor gobe ka sona itu ni wase cengkori labo awakana ka ni microhydro ngana picohydro wer sarang ngana ngoni kor ba bolong ko mera kata mera kaumai mera mendambe en itu mbeka ni kumbase ba koro sian mbose mbeka ni tikina sian mbose ni sana mera sa tekebu rabaka ngata kini tamko ni mera bete bikin seda bolo dono bana ka Dr. Tikila ke karambos na dono matambos kan bimbi me chuko sona lala binaka na kor sona ngone buli binaka sora rangone realo matua e non deve corpore tu che kene tu chuko no turang ni koro boso patikirto na chuko na mata ni chikina bana sana vital no patikirto chuko lan do matnya sana vital no patikirto ndara iba kare tekile ngo vidana sokosongo forsa vital no trachungo orto mandanga ngo mai vivia patikirto na naitasiri woman dairy sama cuma nang bangani ko wachkam kambu mbola bana ka matanggali sama cuma na kani ko dara karto da kabuto sunran da tunga me gira mane labo tokteti ang me chuko na itu me da kana ka orto sa bukerto sa cuma na American Embassy SPC la komai orto nang kolingol to ko batani bibo no ke divicha chukorto na WWF era bukere tu vera na bibo na technical expertise tu vera e tu te nga vera na network mersemata na buno e chuko kena na paisa capital na Nature Fiji Margativite nunia moko sa ramen na to funding verto na tambane ni US Embassy totoka sa iyo kena balambala men do na kame da katiko e sanga ni kana katika Dr. T chuko na tuwa community ko na laban na koros na loman chikina sendo mandangan na songsong do tal na kaya ngo Dr. T medelos tal man na cooperative iyo do na songsong ko na kaya ersala ito chungo bakang bimbi na wakanda na India na kini cooperative kanda na wakanda kaya lakaw ng bangi or to na kami ng bangi do you have an association a non-profit organization so non-profit organization ko na cooperative kaya bakando lewe 5 lewe chini so ndo ka sarang andar mo songsong may register register sarang ba na Office of Company Registration na Register of Companies
It's a non-profit organization. Dong ga indabi do vital no. Tor mena nga karto le lima nando tite yer to chuko mena kor er to tite chuko bangal. Tor mena nga me kandab. But me kandab sa kilele tu i bich to ko burbura na ngona. Dongo kandabu lo mai bitu tike bonoli. Dar vital no tingro to mena nga ne sanang. Blet na yang ngona sala ko mengo na news na madaw ngango sarong mekin na niyo na Australian Stock Exchange ASX or to sandola well sa tritik makachikin na Fiji cover ko da kavo zain ke baka so weekend wrong news to sa tandolo me na market me China tul songul na million and imagine this, the population of China is 1.4 billion people. So if you sell product to China $1 per product in one lot of sale you'll get 1.4 billion dollars. Yana market me China. That's a very basic mathematical way of looking at it. Ya, nilos talaga na idea ko ni cooperative. Kaya karto lipi na ngon to titi chukunda kami. Tormo nga na dolo kimbua. Siya na lomon ni tomba kisangkan. Arto le lima certo le chin nan do titi. Arto form tak dono no to song ni cooperative. Arto le register. Register lako kede no to tin number. Arto ndolabo no to bank account. Arto lako mayor to ng bank NZ Bank. Arto le dono to titi. Arto sa teuch tu en dono na punyang ko na sarto emba kitol tu. So when that value na ngona ya, ngayon doon no punyang ko, that's $1 million. That's directly $1 million Fijian. That's 1,000 for per 1,000 per plant. Doon tomato. Yeah, sang nin doon tomato kaya kain doon no punyang ko na. So kertole China, that's $1 million plant. Yeah. So one plant in 4 5 years, sa tandolo mo ko China, tandolo mo ko na UK market, if they all gonna open, they're gonna go after cover. Yeah, it's a no-brainer. Tiyangon is a no-brainer. You have to find land matiyangon. O sa kaya chungo weekend ko. You have to do that. Sa tandol mo humandangan kaya tandol mo China ko, it was not a joke anymore. But Zain sa red makana ka. And Zain o Takimay o din naturangan niyo Ranindalo doon ka na libo no mista na nawalwalo doon ka ira na wekanda so sara bakadengu sarlenga nanon rambuno takatumay me yadom doon batanga ngende irake na ngone bit 6 years ago sa kachik o sa listan lititi me ukakun dalata na kuingo but na kala ko mengo COVID just na COVID because na supplement ni Canada kabanang gona. It's kind of like the magical pill. Yeah, let's tell na example ng cooperative or to nalaladro boya. Or to andon undol ng gona sa matua, lako ni NZ Bank, libelo ta kono to biyang gona cover to okay. Kita na guarantee ta whatever do you want. Kaba karto kita bina kato mo sili kita ndor project kita bina kapchungo $150,000. The bank is gonna give that garanto no to biyang gona. But then I'm going to within 5 years' time, it's going to pay off all their debt and 400 times over. And that's what the bank is doing now with the Minister of Agriculture. Taka pati kirto, lako nga, okay, lako bicho nga merito lere nung gyan ko na. Makaberto nito na, taka chuk may Hawaii. Or to ntorong do you want a 4-wheel drive? Iko ba nakatamubulan doon ng property? Nada ba na kaya na collateral? Nabiyan ko. Sa two. So if you have 1,000 plan, sa ambakiro ambakitol, you're running into the millions. Ya kaya baka ngayon doon na market ngo ngayon doon talme na stock exchange may New York siya lang tal na bipan no may trade taken nang kon Fiji cover is just one of them. There's gonna be more. Abo sa tiyo doktor. Sa ko kan bibingon kina comes back to planning comes back to nanonda michiko nanonda vision and talaga na kaya na boss nga mo from an indigenous perspective indigenous knowledge perspective na kana bimbi chunga ni nonda listale na nonda ngele na beka kedango bakayra lolo matakatumi bikedo ira nonda kase na kanga sa dalang kaya kabokenda mendara kete na buku and sa merawatango na buku ni buli and na beka baka pertania sa dalang kaya mata ke na buku sa soleme na nonda ngase okay de dondo mi chiko sa ridake na ibakatangin ngende ni nonda bulai o mendanga ndo wase chukbi labo bikim ni na barang chukumai o sa dola ko bakali Singapore gandora ka gando musti kubiao ni uri di Singapore na kera bono lilai na bono lilai iya ekilele buru todo ko na ka gando rede na bono mi Singapore they invest in people human investment era ba ka usara ngawira na ngone buku na bikorbuli sara pastak menon non bitorong gay solbir na school sibi ikola ko England ikola ko India ikola ko America ikola
nangon sa rawato mikina non rabuli raga sukristal mai Singapore rasanga mi zaka taka non ra banua kon kaya nanung chikino yo me patal ngayo kenda ni tuke sabuna wiko. iyo mlata kalak me bio ke bakay rawa bi Singapore na po no lelay tondo na po no sumindi rama na kanyo wirta kan lo mga ni bima man yawo na lo Indonesia Usalis makin. usalis mikina nagarida opinja kala kalebu nagarida. So what is wrong? What is happening here? Nagarida ndo na matintu o Singapore nanonood to invest in people. It's coming back to people. Kwa ukachukineo na bosa baka Maoria hetangata. Natamata msakaya niyo. Tari mo malo. Iyo. Kana kaya ndo Tahu, salah. Tarana. iya nakaya ndo mosi bakalibiyaw ni ureda may biti na lebu ni turanga tamata tamusakaya ni ramarama turanga buku. Dina. Senga ni takarawa. Kanjin. Sa tuna buku, ngay tunang gele. Kay ito na almato. Ngay tunang alamatua. Ina dhava na buna mda malu muchungakina na toso ni nanda banua. Iyo, ndo nakasa durumi omingo. Na nangu biba kalong kataki weekend ni tuke. Na dhakmanda enda baka malu tiket chukakina. Weekend mananga tuke ningele. Menda zaka bata menda yalo bata. Kwa na bingati. Sarota na biza titiko. Sarota na butako. Na dhabu bireyaki. All these things that is happening. Darida nandangele menda toso bata. Sarot cuma nangika. Iya, sana dokter. Iya. Nakala po. Nakana dia ko ngeti dokter. Sana ne duru meken na ala bayan. To kami na ka verna kanda. Era parang cuk mai ni kwa. Dara katalangan ko nakakaroon do bitang ta ka bakal ki dokter na diversification Meken na parang cuk mengon ni nalakada kana sen ko. Kun na medali sanga na tiang kon to ko. Iya. Diversify, Iya, diversify. Cuk na mulong me, cuk na me. Wasa tiaw. Taw. Oh, man turang. Sa talong takan man turang. Iya. Namen dan ba bosun ba ka tuloy. Iya, bukan. Iya, dan kan bisnis ni me. Coko na mo buaka. Coko na bulmakaw. Coko na mo tabioka. Kakel me coko beken. Bete kun lak ka kay elen ko na market ni angon. Tamba di wabo kin dalabang karan duruka. Sa dalabang karan na ibi. Iya. Kakel me coko de beken. Iya. So innovation, innovation is such a positive topic, Yeah. Darani weekend na saba ko roy tokan, dato voleme da bibu buke, ver na chuko may biti, weekend na chuko balang, ver mo na chuko may biti. O klaro nga chuko sa ka chuko na sot baka busa, baka matagal. Toto ka saranga. Na kaya don don menda biba ko ngiti kini weekend na ituke, me kuna tatawasi-wasi, me lebu na nda takabata, me raw na tos. Iya. Una ka dokter sa chukta lang ko biye na ultang ando ko na fermentation. Wat kena fractionation lebu na lesson ni na engineering wat kena physics and chemistry but already na ngona sa may itombo ke kenda kose nunggu ni roda ka research ko wat kay dokter ti lebu na kati tombo ke raw rider na kena concept raw sa baka sa rare mo talno take kala baka ngardo ka na ka business they have to keep some they have to have some we have to do our research. Iya, do talaga nakaubiyawas siya talaga alam na buku di Sarvanua dengon na COVID. Do nakaubiyawas siya nga sa bermeda ba na ni Robi was ni kuwa na buku ni Sarvanua. Do I think there was a lot of focus into putting all our eggs in one basket, so to speak. Iya, ando talaga sana uremi kinango, menda bulim baka kina ni sana woting na COVID. Ando ya nanong ready to koya na Sarvanua talaga. Iya, we can talaga nito kinigel. We can also invest in our local market. Right. In a local market. Batalim na ngona, nindarete chukuna Sarvano, we keep looking overseas. We keep looking at, batabir na babalangir na lakumay. But we also have a huge local market. It does. Iya, rete matanga na ngoni ko sa libo na hotel, sarandolong-dolong ko. Sarandolong na namatin katum, babir na toki irang na chukoy bichi, merang wala ni na non hotel. So sometimes we forget about the locals. We keep looking outside. So something to think about, we can na toki ningel, kipakanta binakata, menda bakay tembeka na ecotourism na Sarvanua nonda baka nga takambeka nonda Kormakawa nonda Sabu serbeka the Kilitiniki nonda di Korkor rasarangan in the reda maybe our local community can be our market
wirana dapat kira na Ministry of Education merang oleh na bikor ni buli merlaki sarsar merlaki buli ena nonda dui koro ena nonda bonuang ame biti no gurai ngaya dora kau bina katamu wase Iya. Iya, sebenarnya mewa cita tiara cengang kena kena salah kecung kena kena ikut challenge the World Toughest Challenge. Dara kena kai Amerika sara warang ketungan ko mendolangan. sar biang oleh kada ni biti Iya, sora bina kacang ambil lakan lebih korokor. iya Iya, oba kasam taki ro no cukuna tal no taxe. iya Marita Manley Temen ke Mike sana lebih korokor cuki arendra sanga meram bos bakor mertare libu nonra Bure. baka bici merlakuan ni sana kan kor le cukup bayar merotok sana no berbur nila. berbur ni lao Iya, sana kabayarinda kasam takan tapi tal no so bakor. that's innovation in tourism Iya. Daga rin talaga, bakasam tatala ito kiti na lebu ni tatawas-was na nung dabi korkoro, sa lebu nung nung dabi chikina, ni sala ko manayal ni takang bisnisi, ran yung daw sa tapat kaibin na tabalim, taturang ayalon dina, daw fom takan daw naman daw song-songo, andolin daw labang daw naman daw kan, ko sa pamatal takto kaya. cooperative sa andun din napakasam bilang Iya, rombi serangan nung daw talan, daw nakan daw cooperative daw sa inikina, rasarangan daw lakwan ng bagay mo kakim daw. Do yala bata and everything should be documented kakel sente kede na contract sa wo china daga babo no bet kendo na lenga yado me la yado na beliti baya kakel kede it's all documented ya rendo num do lo benaka and do rendo tala num do accountant samba to mekina mari da kabata num do financial but ni kebaka sulemen na mbag mun do liberendo num do chikiningele me benaka na collateral na kakel kede merendo mbito bat kede kene do we mindaram de sok sana matagal ka orete abaka na taro to me taktati nadabarin taka what can we do practical so we have the vision sa chikuna pakasama sa chikuna innovation what are some of the practical things iyo eso ken balbalan sa so na bi korkor Sarang nakabutiko. rebeloman so na matangkal ya ndrakan real bata so na toka so lebu sa tunga non reinvestment dari so na bi non lalay melaw nan takko bono lebu darakan non do yalbat batin rendi na bono chikina relak me bitile darakan non me biloman rando vital noara lotu bata kana bata era do dunga na bagale na buli ando tala na kango bikin to na chuko na lomani dol ke bitile berarti ni lebu tunan tongkel ndo to yombula tondo baga level ta kana buli darakan ko me to dunga na bagale ken darakan to bagan ritir kin albenda ke to sada kana son yangona se to sada kana bika ke go me ka ku ni mbiu sombu na non da dunga na buli sanger na albenda bera buli binak betul na buli binak karena listale erna layanga ngabe kenda erna layanga bana koro yang mana matanggal ena yang ngabe baka ngani rome chingo kiro teris maramni na to kalau me ame kandabu oyo no ngene na bukumbuke lo mani koro mena moskor ya reda nabi baka ram tingo sin yang wala ngani rokor sama yang ngabe kenda na batabat ni vital no sin sob no ni bakrong sin sob ni rongo no yang balit ni tatoke kona kain tabakador tokte dabi bukumbuke dabi lo mani batabat ni bi labeti ni be bako ko taki ni be bako ngeti ni be bako ndo bataki me ko le bna al tata ser me mena kan ro misara ka chuna kango dor kam na kiro bul bana le bna ka sora wasi chuma kro me da kam tar sona bakiki bakam bibi na ultango sa me katol ni madao na strategic planning na research go sala ko innovation under the heading of Czechoslovakia. Under the heading of Czechoslovakia. Ako nga. Baka binabina ka pagkaliw taktati. Binaka ng mga una. Lebat-tapatan ko, baka bunukim ni Waya, baka samay lew to kakyan ng kuwasa. Kira bibusat. Bika kim ni na, okay, kimay. Pero ka nung lew ni tamatar, baka rong to kumain ko So may rachung may Finland, so rachung may UK. Era matakalay dada chungo. Pero ka nung rayan, baka buwala, mera baka rong. Kito kiro baka mbula. Baka lebu, baka mbulo baka lebu. Be baka ungeti baka lebu kimni. Kena no muni bubali. Baka ungeti na lebu muni mera buli benaka. Merang karabe naka nakalo. Talaga na wasa-wasa. Wasa-wasa. Iya, pamadal tak cuma iya. Ciko nang gele. Ciko talaga na wasa-wasa. Iya. And the biodiversity, biodiversity ko kada-kada ciko nung gono nunia, Iyo, doon nagtabili burtong karabe ciko na
na Marangeti Viti, na Worldwide Fund for Nature, National Trust of Fiji, Fiji Museum, Fiji Arts Council, many of these NGOs, lebubira na statutory organizations go, dona kana vaka binaka, erang tiko, enda babi ni binaka, vera kaya sara na nonro, ngumoto takachiko na itabi rang garaba, andin in the donate chiko na ngoni ni Kobindi, yenda rediro tiko na nonro, solia na nonro dina, berto na Toke Trust Fund, bimbulo una isi manulevu, na director ni Fiji Museum, Cipriano Nemani, berto na tambanan ni Pacific Oceania Center, may USP o Dr. Francis Koya. Iyo, babi ni binaka ni bigir na nakataka na bitambanan ko, ni nabi karang karabati ko, yang raramay, kibigyan na kinasara. Iyo, nakalabo? Natalakaw biwasya? Siya au sa atin utak ko kalika ni Mother na Wakanda. Iya. Kiro na makina na madamengo iyo na vital no ya da kay liuya ni sa me ocho na china madha ver na mane me dengo erua na vula na chula yo kusita. Bombo sa me dengo se da doktiti se da na nomni tuba. Ena nomni patapata pa sa via me kota to ko balelai. Sana baro bakasuka. Cikma na itu mate bosi ver na lubenda ver na ngone usal tik buta kata kata cikma sing moniti sa tik buta la nung fall semester en University of Hawaii Hilo wa martak sar ba lebu na nung medeng toka na tolu na bulaya au may tik buna kina na ibata batang ko endo na kana nung marataka na nung minto bito ko ni cikma na bosi ni bibaka ungeti sordo ba mata rumbu mai ya sig ba ole lelitik yaw balete ni kila kaya baka ito nga pa maturum mai lele butale marotaka na bekai wasiti kong yo ndana ka verna maturum Dr. T ni sa uchimba ka ruotol na madaw sa lista lamay sinda suratira sinda de murira sa lista lamay sa rabina katal may barang so ndo pati ano tambulay so na dur bamba ka sonaka so ngunguni bus mbak mabi wacindra sa libro mo karongotiko se so sang bakal pakai kabi ndra ka dun baka chiko sara mare dengan program sara mbiti kana sa dun rumanden o kabi dokter kuri da marira o char sang ka lista lamay multini nda tamatanga ya nangon lista lamay kina sorker bi bosoti mai non ra maturum ya kero babi ni binaka nga beira siya nga ni kero dunru maro takatali sa dor tal tulakatu modur tal mai didi no darai didi no de susu sore alto tolo sore do boso omna nga kan ko tondo katunga mo bosata bete turang dulu to kaseng isanta bosata manda iya wa bin binak tanga bikim ni tumbu na kena rakacukan ni son program lalai bernangoni sana rakacukan ya ni son video lalai na video na boleh cukup baka bicukan di baka viti na ga baka detek tal nga baka babalanye ba bin binak tal nga na rambulu senatan college senatan primary school may tabua benangkas ni bulio andi ngati bilalam balavu babi binaksar cukup bi Miss Ngati na nona waseti ko kwa ni tukutuku ni manu buka ambi cuka ni nanunggo bata-bata ko ngani kiri bekem ni naturang maramgas ni buli ni warong tiku main kami nani kwa ndolo tu nanunggo YouTube channel rondo ni baka ngatake na nomuni bal ni buli baka talangakin na Dudley High School erto sando baka ngatake na nunggo video ni bital nunggo mesa bisar nga na nono to klasi ni Fijian vernacular. Babi minaksar kina be maute korobak turanga nakavalevo maute na nomuni sole na nomuni ngauna me baka nga takina bata-batango na nono buli na ngone sako ya karo sa babi binaksaran kina ker cunga bekem ni seber ni durumai nonggo bata-bata ni YouTube channel ker muni subscribe iyo biba kong geti muni subscribe na nakambimbi na subscription na buke baka lebo na nito daka na mona liba meron ni daka tinga lewo na video beira na nomuni ngon lebo talaga na kana parodang ko Dr. T na iko sana live nga ba na YouTube iyo na okla na tutubo na September ya Marota kan mo bakan dindikan mo daka pa ng PhD na be museum mo laki na be sebura na be Macau Maroy iko daka mo ikusan daka ba na be video lalaka video lalaka me chini kalim na minutes sana daka nga live on YouTube mbiukina sanga i copy take na link sanga mbiu na Facebook merabe ket men saraba itu bo ya takete kirna man bulan September iya wat kena bakan unitel chika na bulan Oktober na Fijian Language Week na
matay ni mata ni bulo kotoba sa tamba tal chunga sona posters na gaimbia na kana iba kamatala matela lai na ibola mata ke ka ni bina kata muni bolie sona posters bikem ni na chukai balangi sana bia ni bola kerker moni bolie sona posters me ba ka na nomni korni bulo ni sudukina ke ka ni dorbombe ka ni ngau sa bambulong go bite vita mode be tau Thomas Imboselao dorboni na ronga saroni boli saranga na posters o pau tuima ni ngoneleo ni oneata me ba ka saranga na posters yoneata kau ni bina kataya ni gabi tartaranga me bat kiyau ni sa tamba kitiko na posters merlaki baka ngataka na ngone ibiti sabani ni bina kasaran bikem ni to doksara na kabali besar na siya mati kumai bikem do na chikumay ngilandi na nomni ano may baka mataka bikem do na chikumay Europe na kabali besar pambultar chinga bikem do na chikumay Amerika ni Zealandia Australia Malaysia kaya na toka layolom sa to tokan dina binaka bakaleo po na siya mamay Nakasaka bakalebo ni mo demanda. ni mo demanda Naka.